السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كم دوهج أسر نماذج فو سلسلة مجندم دا دروسكا ميدوس أليالوا لنغستو كفا ميواني نركيا ودا باي كفا فتكا اغتم ميدوك دروسكا تين موضوعك نوتا تين بايكا أليالوا لبيتو بلانا egatereng ebbayaki nuwata furtama bayakan ali alwalani nifagu kama behegotu ehen gotaka bunanama narakaya wadda ahulwaringe terega munafiqun himenigende dewana bayaka balalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dekolweriwa mihunge hala behegotu adi timwana balalani haggu adoe huma dekolu hada mihunna behegotu emme furtama munafiqun naki kobato algon men ebe balalan jehe munafiqu mibahaki arabi labze egotum bahawi gotum munafige nuwata nifaqe mikiye bahuge mane ki ecce filagen dium nuwata ecce foruifa vum nuwata wanhana vuma ekamako aamagotega alugonu men nifaaqu milaqzu beenun kurani istilahi maanegga istilahi gotun ilmu werin vidalwani nifaaqu kamaki heokam faaluko adi nubakantatta eenage kibaga wanhana kurume egotun ibnul munzir rahimahullah vidalwani munafiquge muradaki kafirukam wanhanako islam kan eenage kibain ehem mihunna dakka dekkume ehmegen ibnul jurayj ge kibain naqulwegen anna riwayategga ekalege faanu vidalwani munafiqunge amalai bahed dimain nuwan emihum bunagota kashennune emihunge kibain emihunge amalu tafennani adi sirra ifaalu esme adi wannatana emihun nukunnatam ves denegatumaki ei undagu kameke adi fennan hunna kankama foruifa hunna kantattaves miga terega himene ehembe ilmuerin bayan kurawani munafiqun haqiqatuga emihunge veye balimadu kame e balimadu kamaki emihun haqgu emihunna bayan koddinumum ves e gabulu nukurume egotun ibn qayyim rahimahullah vidalwani fiqh ilmu werin zindiqun ne mikiyani munafiqun nash ekalega faanu vidalwani zindiqun naki ei islam kam faaluko rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabawe ule kama mihunna dakka mihunna adi kufuru wanhanako islam kan ehem mihunna dekkume mimi hunnakiye mi zindiqunnaki adi mimi hunnakiye mi munafiqunnaki wes ehmegen ilmu werin nifaqu kam baha debeyaka ei i'tiqaduga wa nifaqu ehen godaka bunanama ei bodu nifaqu kam nuwata i'tiqaduga wa nifaqu kam mi buneveni hitun islam nuwe dulun timanne ki muslimeke mistakun kariga bunabunu ena haqiqatuga enaki muslimenno ena shahadatuge dekalima kiyekkamakuwa ena amalen nokure emi enage awwanon nuwata enage kufuruge millatuge mihun kariya gossa emi hunna gagoliwe emi hun kariga islam dina furassarako malamekko emi hunna timamge kibaga miwa ecce nege kam bayanko hada mihum migatere himeneni hemege iluwerin vidalwani mibami hunnaki narakage emme adigawa mi hunne Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'anuga wahi kurawani innal munafiqina fi darakil asfali minan nar hama kashawarum munafiqum wani narakage emme adiwe gaduge ega mane ki emme adigawa baki mi munafiqunne ebbo ekalanga wahi kurawani walan tajida lahum nasira adi evrenna nasru dene ebbes bayaku kalege faana feni wada nugannawane e muhammaduge faane amaluge gotun nifaqu kan
mibaya behe gotun ilum verin vidaluwani mi kuda nifau kame kurim boni enage i'tiqadu ge gotun nifau gu mihun efada mihun naki millatum beru efawa bae komme munafiqa ki kafire i'tiqadi nifau kam ge mihen kam ga wanama ene ki millatum beru efawa mihe ekam ko amali nifau kan enaga horejjanama ena adi millatakum beren nuwe ena ilum verin vidaluwani ene ki emme bodati faafa kura fasikunge mihunge gotuga ehni amali nifau kamaki diinuga rakkateri wanjihe kankama rakkateri nuwe sirruko beru fushun ene ekankama rakkateri wa kamam mistakunna dekku ehembegen ibnu rajab rahimahullah vidaluwani kuda nifau kamaki ei amaluga nifau kame ei mihaku enage hewa amaluta beru fushun dekka adi eya khilafa hitu terega kankan ena kurimati kurume ehmege nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfule gannani munafiqun ge sifatake bayan kurabba ekalega fanuga hadis basfulu gannani ayatul munafiqi thalathun munafiqun ge tin sifa ebbe ege sifa ki idha haddatha kadhaba abami hum wahake dakka fi nama dogu hadane algondu men visnalam wi algondu men ge terege sule wahaka dakka mi hum ginain we enage wahaka ga tedawuren ginawani dogu ehem vejjiya ma algondu men visnalan jehe mi haka de terege epoga devana sifeka hadis bulu kurawani wa idha wa'ada akhlafa adi wa'ada vejjanama ya khilafu wane mi algondu men ge terega gina bay hasakom mati magam tawga wami wa'ada vejjanama ekama khilafu e wa'ada khilafan enage amalu tabbahatte e wa'ada eggota kan ena ebbes kamenno ekkure timmana sifayaki wa idha tumina khana amanatan emiha kan hawalu kure vejjanama e amanataka emiha ku khiyanat teribe mi munafiqun ke sifata eheng riwayat ga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis pul kurabani hataru wan sifa beswa kamuga e hataru wan sifa yaki wa idha khasama fajara adi kamaka med wahaka ko bahus ko finama emi hun haqqun ekkibawan haqqu adu haka beenu men nuwan eya duru heliwan adu kono men adu sawalama allah subhanahu wa ta'ala min munafiqun ke sifa kirit qur'anu ga bayan ko fawani kinakam ekalanga wahi kurabani fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada ebami honge hituga balimadu kame vami hunnei kobato mi balimadu kamaki koba kam bayan kurabamun ibnul qayyim rahimahullah vidalwani hama kashabarun shubhataka shahwataku ge kiba balimadu kamen emi honge hituga veri vegende dina behegotum mihaku wahaga dakka finama ey qabulen nukure raddu kurani dekolu hedun emi hegge kibain faalu kure ehem vejjenama alugondu men visnalen jeheya eya de terega adi mige sabun fazadahumullahu marada allah subhanahu wa ta'ala e balimadukan emi hunga kibaga itur kurabbe mi yasifa allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba anasifa ki emi hunga shahwani edunta emi hunna control nuwane kan allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba have kiitu gurwanuga munafiqunge wahka bayan kurabba ekalanga wahi kurabani fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad ebami hunge kariga lula fati adakun anghenaku wahaka dudakkashe ege sabun emi hunge hituga nifaguge balimadu kame vadegende ei munafiqun ge hituga mi bali wadu kam faaluwegen da kamuge wahaka allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba hame hemme mi hunnaki bodawe kibru weri wa bay allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani wa idha qila lahum ta'alu yastaghfiru lakum rasulullah ebami hunna allah ge rasula ya eku faafu fussum gabari magwale we hindu emi hum bunane lawwa ru'usahum emi hum ge bo amurala fanune ke bunane emi hum beenu men nuwane wara'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun bodawe kibru weri kammati ga emi hum furagasti dana wa haka bayan kurabwani hame hemme emi hum egota furagas dinum allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwani sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum
eurenna faaf fussewma kalega faanu duwa kurikamu gaviyas duwa nukurikamu gaviyas Allah subhanahu wa ta'ala emihunge faafanu fussawan munafiqun kifegento efaraku Umar radiyallahu anhu ekalega faanu khilafatu ka janaza geneveni ehidu ka ekalega faanu teduwe janaza kashunamadu kurabanta yaruwe wada ganne ko hudayfatu ka faanu vidalu wani ekalega faanu kariga madkolla hare ekalega faanu mutedu wash enduga ekalega faanu hudayfatu ka faanu vidalu wani ei ege mihunge tere miheke enduga Umaru ka faanu suwalu kurabwani timan kalega faanu ege mihunge terega himene heyye ebahi munafiqun ge terega himene heyye endu hudayfatu ka faanu vidalu wani nuneke kalega faanu himeni wada nu gannawe alugonu men birugannen jehenge to alugonu men ge terega min ifau kamu ge sifa huri dane kama hame hemme ibnu hame hemme ane nifau kamu ge sifa ya behe gotum wa dakkawmun ibnu mulaika vidalwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge teren tiriha buren gina sahabin ati man kale ge faanu baddalu wiye en komme sahabi yakues ekale em bekale emme boda biruganna ekkamaki minifagu kamuge sifa ebe fulunge kayaga huri kamache emegen ebe fulun vidalwe hamakashawarun jibril gafana mikailu ge iman kama effada gote timan kale menge faanu ganite eruge ebe fulun buna bahenge ega mane ki timam men miheri emme rangalan emme perfect question nune hame hemme minifagu kamuge wahaka alugonu men dakkairu Allah subhanahu wa ta'ala munafiqun ge wahaka bayanko emihunna naraka haqqwa kan bayanku rabba wahi ku rabbani al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum aw min ba'd munafiqun ge anghem munafiqunna adi firihem munafiqun ei ebbeku anebbeka ekugen nuwata ebbeku anebbeku ge terem wa bayke يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أباميهم منكرات تكجوالا هيو كنت تتمنا كوري ويغضبون أيديهم هذه أباميهم أتكون أباميهم كنت تتمنا كوري هني أباميهم صدقاتكو ميهم الديلة بنولوا بي نسوا الله فنسيهم أباميهم متن الله حدو من تكوري ادي ابيهم بس اللهم تن حدمن تكوريه ان المنافقين هم الفاسقون حمكشور منافقون كي فاسقون كترم باكمك بابايك ابوغا وحي قربني وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم الله سبحانه وتعالى وعود ودغمني مي منافق انهم ورنا فرهم ورنا ادي كافر نركاغ احلورين كمغاوانه قيامت دوهم خالدين فيها هذه اتاغا دميكم باغتو غاباميهم وانه هي حسبهم اميهن اتم فديه إلو مرم بدالواني الله سبحانه وتعالى اغتن اميهن نمبه اغتن اميهن ركاغا تا ابدغا دميهن وانته ادي ورن نمونيكينو لعنهم الله سبحانه وتعالى اميهن مچ لعنه بسلبا ولهم عذاب مقيم ادي اماميهن دميغم وعذاب نركاغا ابامي هنن الله سبحانه وتعالى مدور كربا القول من بلالما دوانا معلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دكول وروا مي هنن هري جزايك كباكا الله سبحانه وتعالى كيت قروانغا وحي كرباني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اميه كاريان حق اتوجي اميه كاريان حق أتوما فهوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إكلانج إله الله سبحانه وتعالى يا دكول وريوجك مغاوانما واتبع غير سبيل المؤمنين أدي مؤمنون مغون كسيار وجك مغاوانما إلهم ورين بدالواني متاغا مؤمنون مغون كسيار ومغ مرادكي أي علم ورين تكي مسلك بهغتون اجماع ميوني اجماع ويما يفهغا همي قاس بنني تمنا قبول القران متي يا دكول وريوني اي مؤمنون مغون اكبابون كمغا ابن كثير رحمه الله بدالوني مفدميهم واحك بيان قربني الله كلام رسول يا دكول مؤمنون مغون اكبابا ميهم نوله ما تولى ونصله جهنم
ekalaanga wahi kurawani emihayan ikhtiyar kurawwegen watanaki narake ei narakawanta wariyeke wasaat masira adi ei nubabegen wa demigen wa tanegge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawani ehngataga ekalaanga wahi kurawani id yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu mi badruga madanuga ebami hunnan Allah subhanahu wa ta'ala wahimi kurawani e muhammadu gafane kalega fanu ga veras kalanga malaikatun wahi kurawhi dunikan haduma kurawasha hama kashawarun timan ras kalange wodigem wani tiabami hunna kiuge tiabami hun sabitu we tibbeshe badruga madanuga hagurama ga madanuga saulqi fi qulubihim ar-rub abami hun geheni kafarun gehituga birwarikan Allah subhanahu wa ta'ala medwari kurabba hushime alladhina kafaru ar-ruba fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurabbani tiabami hun ga kandurata kuga kandin jassawash adi abami hun ge ingili tabbes buri kurabwash kombeto ei muslimunna dekolan hangurame nukunna mi hunga wahaka midakkani baduruga madanuga ehembegen iru verin vidaluwani kandurata burikuru mafahuga den ingilitahuga wahaka awma behe gotun ibn kathir rahimahullah vidaluwani ei emihum muslimunna dekola e hatiyaru tan ufuli e atunkamuga watibeye Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawani eba mi hunge ingilitabbes burkurashe kivegen burikuramvi sababu bayan kurawani ayatuga dhalika biannahum shaqqu Allah wa rasulahu ay euren Allah ekalange rasula ya dekoluvi kamattake algon men balala ba algon men mujtama ga algon men nabiyya ya furassara kon ekalege faanu kudamis kuramun dairu algon men tere mi hon ಟಿಕೆಟ್ ದೀಹ ಪಣುವಾಲನಿ ಲಂಕಾಯ ನೂನಿಯಾಮು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯ ನೂನಿ ಕೆನಡಾಯ ಮೀತೋ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ದೀನುಗೋ ಇಗ್ಗೊತಕಿ ಇನುವೆರಿಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ಶೇಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಮುಸ್ಲಿಮಕವ್ವೆಗೆಂ ವ ಹಾಲುಗೈಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಯ ಕುಡಾಮೀಸ್ ಬಸ್ಬುನೆ ಎಕಲೇಗೆ ಪಾಣ ದೆಕೊಳುವೆ ವೆರಿವೆ ಜಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಹುಕುಮಕಿ ಗತುಲು ಕುರುಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗವಣಿ أدي الله سبحانه وتعالى وحيك ربني فإن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى كي عقوبة ورغد رسكلانج إنك الله سبحانه وتعالى وحيك ربني ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار أي إكم إجوته هني منافقون نوات رسولا يا دكول هذا ميهون جواهك بيان كربومون إبامي هونجة نركاجا إبامي هون اللي بعذاب جرها يتروى جندانه أدي حماك شوارون كافر ويمي هون نركاجا عذاب هوري وهكا مياتو جاوس بيان كرباني إهم بجين رسول الله صلى الله عليه وسلم دكول وريبومكي أي نرك حق وجندا كمه ekaleega faana tababu man algonu men nabani ekaleega faanu amru kurabbafa ehem begen ekaleega faanu ga hadith bas fulag gannani kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba timan kaleega faanu ga ummatu ga emme ha mistakun suwaru ga wannane ekama dekolu hada mi menuwiye enduga sahabin suwalu dannawani waman ya'ba ya rasul allah e allah ga rasula ka ku heyye dekolu hada benumani suwaru ga wanuma emme mes benumani suwaru alugonu sbeenu wani tibefulu sbeenu wani kitamme bodas muskuliya sbeenu wani suwaruge wanna kaaku heyye suwaruge wanu madde kolu hada enduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurawani man ata'ani dakhala aljanna timan kalege faana tabawe jakamuga wana timan kalege faanu genami diinuga hifadda finama timan kalege faanu gena risalatu timan kalege faanu gena sunnatuga sabitu wajhure janama efada mihaku suwaruge wadijje waman asani faqad aba timan kalege faana dekolu hadafika mugawana timan kalege faana uredijjenama timan kalege faana kudamis basbune timan kalege faana furassara koffinam efada mihaku ebani dekolu hadafe riwayat gannani waman ata'ani dakhala aljanna waman asani dakhala an-nar
efada mihakun narakawanta veriya kashewa wima mi alugonu men balalan jehe kame hame hemme Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهيكاليغ فانو أمر فلتك خلاف واميهن نغهني ekaleega faanu genna kantattaka khilafu wa mihu nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga meni kamen oijje bune sunnatu go ekkame ki kuran ati man kuram bay me honna sunnata ekaleega faanu sunnata wes oligende bay kantattan alugonu men kuda kamegge bala hadu kollani ekamuku diinuga ewa kantatta ki hagigatuga kitamme kuda kamakas ege sabun sawaba darumage gotun adi azaba ugu ubatuge gotun boduege wa kantatta alugonu men balalama haggu adu ehuma dekolu hadami hunge jazaya ki kobakan Allah subhanahu wa ta'ala qur'anuga wahi kurawani walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins hama kashawarun timar raskalange jinninna insinge terein gila bayakun naraketta ka tayyar kurime a'udhu billah alugonu men visnalan jehe ayatemmi jinninge terein adi insinge terein gina bayakun naraketta ka Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurab vibaha kami bayan kurabani iluwerin vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala insanu khalqu kurab wa kuriga emme furtama galam mufaddawa galama wahi kurabbiye dunia fashuni suran gossani mendem wa huriha kamalliuwa embi ma ega wani huriha challiye bayam begen assa huriha chapani nimifa ekalange suwaruge waddawane mi hunna naraka wanta werinna ekalange wani nimmawafa ekamako ekalange wani ikhtiyaru debwafa alugonu menge kibaga oti he amalu kurma nukuru miyatuga Allah subhanahu wa ta'ala dem bayan kurabani lahum qulubun la yafqahuna biha ebami hunna veye hittake haqqugan nuisne hittake kitamme waraka kiyadinas emi hunna kan nuisne bay faru visnam beenum vesnuwe walahum a'yunun la yubsiruna biha ebami hunge lotakun haqqu magu feni ego fenun kamuga wes emi hunna beenu mennuwe e balakash emi hunne beenu men nuwe yabbala kashe egotan ule kashe walahum adanun la yasma'una biha adi kampettakun haggu adunaha kampettaken ebami hunna veye alugonu menna dini nasehe warak ginan adu eve ekamaku wes e kampatun adu ha panek kampatun nukumegen dani eya eggotan amala uluma guluma battamen nukureve embejjana malugonu me bejje visnalam mikama de terega Allah subhanahu wa ta'ala ehin ayatega wahi kurawaha wani efada mihunna behe gotun walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi adi hamakashawarun timar raskalange ekamegge baaru tiyabami hunna debba fanuwa kankamuga eurenna timar raskalange baaru devvime eboga wahi kurawani waj'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan adi eurennan ibuma fenuma hittatti man raskalange levvima emi hunden amalu kuri kinetto ekalange wahi kurawani fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum fahe euren Allah ge ayattaka dekolu hadamun diumuge sababun eurenge ivum ves adi eurenge fenum ves adi eurenge hittako ves egen evves ka hala fada en nukure eboga wahi kurabani wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'ziyun adi euren furassara kongolun kantattan euren as washale ehen ayate ga munafiqun ge wahaka bayan kurabba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani amihun naki aduna angamati gangala wahaganu dakka kampata ingidilagin adunay humattaka ulemi adi emi honna ki ambura ekankama rujuwa weswa bayinnu mipada mi honge halu bayan kurabani ekalanga wahi kurabani ulaika kal an'am mifada mi honna ki ei geri bakari jamalu fada mi honne geri bakari jamalu fada bayke mifada mi honna ki ei emi hunna heochi kiyadini ma adenna hitakan asaren nukure
lolum bala faya gotan amalen nukure kamfata kun adennaha geri bakari jamal fada bayaki adi miyatturum be dashu darajan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawani bal hum adall adi kiyetta e vurum bes bodam magfur difawa bayake geri bakari jamal vurum bes bodam magfur difawa e bes ege sahibu miha meveni kame kurashe nuata meveni kame dekkima e gotan eti amalu kure meveni mawkun hingashe meveni mawkun annashe nuata ishara kurima edimalaka de ekamaku alugondu men insano alugondu menge kibaga mikan nufenne nyamo ettoren dashu darajaga bayge gotu gami sifa kurawani mifada mi hunna behe gotu kalanga wahi kurawani ulaika humul ghafilun adi euren naki hama ghafilu wegen wa baykimu embima Allah subhanahu wa ta'ala ekalange naraka tayyar kurawwa narakage waddawa kuffafatahuge terega munafiqun nuwata nifagu kama rasula ya dekolu weribuma haggu adu ehuma dekoluwa mihun ekalange wani bayan kurawwafa alugonduge duwayaki Allah subhanahu wa ta'ala alugondu men mifada mistakun nuwata mifada sifatakun duru kurawwa ekalange ya kiyamanteriwa ekalange ya bolaba ekalange enge bigotan ule mihun kamuga alugondu men levun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته